Ako želite gledati još ovakvih vlogova, nemojte zaboraviti pretplatiti na naš drugi kanal, linkom je dole u opisu i lajkati ovaj video. I wanna dance with you tonight. Zamislite da možete igrati najbolje PC igre, ma gdje god bili, izravno na vašem smartfonu ili tabletu. To je sada moguće uz Boosteroid cloud gaming platformu putem koje imate izravan pristup pregledniku sa više od 50 besplatnih i 150 igara koje se kupuju. Sve što vam treba za Boosteroid je dobra internet konekcija, laptop, PC, Mac, tablet ili smartphone. Ako to imate, spremni ste zaigrati FIFA, GTA, Assassin's Creed, Red Dead Redemption i mnoge druge igre. Registrirajte se i za samo 4,16 € mjesečno igrajte najnovije igre na Boosteroidu. Link platforme nalazi se u opisu ovog videa. Boosteroid! Evo da snimamo kuću od 2 milijuna eura, mi jedemo kobaje, brale. Možeš ti jedno? Daj. Evo, uzmi. Da vidi Baci. narod. Aha, da vidi narod ovdje. Evo. Ne, nije vidio. Tijelo Kristovo. Amen. Kupili smo kuću od trova. Ali, ne, prvo ćemo unutra pokazati, tada dođemo. Ovo je kuhinja, vidite. Evo ga. Sve radi, regali, automatizacija. Ima i sol. Bez reklame. Ima kekasa, ima svega. Imamo i perilicu. Evo, Mija se ubacuje. I svijetli, kad radi onda svijetli crveno. Tu se jede. Pavlo sjedi na ovom stolu, ne, na ovom tu je. Sam glava obitelji, ja sjedim tu, vidi me. Tu se jede, pazi ovu foru. Ovo samo trova može omogućiti, sad vraćamo to gore. Pazi ovo. Klima uređaj, jedan klima uređaj, jedno svjetlo, drugo svjetlo, slika. I pazi. High life, tu sjedimo i gledamo Basijeve videe. Gledamo, pazi, ako je zima, samo uključiš ovo, čuješ klik ili ili i onda počne, vidi ga. Vrući, evo te dlake ću se skužiti. Tepih, to niste vidjeli, to je tepih posebno dizajniran za kanal, on je van, negdje nema pojma, vlada se. Jede palmu. Jede palmu, daj šuti. Nema palmu, nema. Ovo, ovdje sakrivamo mrtve, ovdje to ništa. Ovo je jedna divna soba, pansion za mog kamermana, njemu smo tu napravili gajbu finu, pogledajte. Najbolju sobu ima. Eto, vidi koliko stvari uzu koje ćemo mjesec dana biti. Ali pazi, ima svoju gajbu, znači tu može fino pod tuš i... Ništa, no, može se tuširati, mokro je. Voda ide, papir ima. Ima i toga. Dezinfekcija, Dezinfection, brale, viši nivo. Ale. Gledaj, ovo je seks. Vidio? Čekaj, ko je? Gledaj ovo, vidi. To sam ja sve dao, znaš, moram mi napraviti da meni paša. To je OLED osvjetljenje kad idem, da ne vide susjedi, a da ja vidim. Sad idemo u gaming room. Tu je moja gajba, tu se snima. Evo vidite, već smo uzeli ove spužve, da me ne čuju susjedi kad se deremo i kad psujemo u Fortniteu. I to je Maš to. autiće. Možemo i Tu kuhat. ovo otvori. Ko je? Autići su tu. Autići. Fiću, gledaj ovo, Forza Horizon. Stari moj, Vidi ga. kak simulator. Audi iz 1985. Tu je King Room, to ćemo kasnije. Ovdje dođete, ovdje je soba za poslugu isto. Malo elitnija, jebi ga, ali tu su ormari. Tu skrivam pare. I mi imamo? Da. A zato ne znam di su moje Tu pare. je trovo cash machine. Trovo Nemoj cash. varat, nemoj Nema smisla, nema smisla. Evo ga, lagani krevetac, tu je Netflix. Pazi ovo, gledaj, pokret ruke. Varas, jebi ga. Ajmo van. Tu u ljetnim danima skačemo sa
terase. Da, ja sam tražio da bude točno koliko ja mogu skočiti, da će to direktno ide na glavu. Tu kad stanem na glavu. Kad? Kad? Dobro, nešto jede gore, nema veze. U ljetnim mjesecima zna se ko je gazda, šef, I gledamo u more. i gledamo koju ćemo jahtu kupiti. To je, ali sve Trovo objasnio. Tu sad ne možemo dalje, ali to je isto balkon, to je isto sve zamišljeno. Dio je ovog projekta, Trovo House se ovo zove, Trovo House. Posluga broj 2 zatvori balkon. Ajmo posluga. Ja sam od gazda žena. Nemojte se svađat, ja sam šef, Don Pablo, gledaj ovo, kupaonica, Za poslugu. Sernjak. sere keš, mašina. Da, vidi ovo, tu si možeš fino skineš majicu i ovako, Ne, 18 plus, nemoj. evo, Aha, vidi, može. ekstra. Ajmo dalje. Tu sad dolazimo do problema koji se zove najurednija soba. Tako je. Evo, fino ormari, sve pomjereno. Tu se ne, a? Gledaj, tu je krevet od gazde broj 2, on je Dobro. trenutno van, ima nekog posla pa nije mogu biti s nama trenutno. Krevet koji... Trampolina. Trampolin. Romantična svjetla. Romantična svjetla. Da. Evo, skoro ga je razvalila. A ova teta? Pa jesam ga. Ova teta, to je mi, ali ona... Nije htjela da to spomenemo. A zapravo dolazimo na isto mjesto. Isti bal. Ova, to je toliko dobar projekt. Kreneš u jednu sobu, uvijek završiš na isto mjesto. To je jako dobro. Evo nas opet tu. Lajkajte ako ste već bili na ovom balkonu. Evo vidi tu dole. Tu dole ću vam pokazati jednu jako zanimljivu prostoriju. Fića obožava tu prostoriju zato što uvijek pobjeđuje. Idemo dizalom, pošto je glupo ići stepenicama. Sluga, vrata stvori. Ja nisam sluga. Sluga te snima. Sluga daj stvori vrata. Oprostite direktore, niste me Nema dovoljno problema, platili. nema problema. Ajde, čekamo. A niste me dovoljno platili. Evo, sredit će to sluga broj 2. A isto sve na istu foru, pazi. Gle tu, mogu mijenjati recimo programe na Netflixu, samo ovo stisnem, hop. Možeš zajebavat neko da gleda Netflix, ti tu mijenjaš, cap. Ej, gle ovo, ovdje sam. Znaš za šta je? To je za van, da pa znam, pa to je moja kuća, bog te šta znam. Ja sam mislio. Sad idemo van. Čekaj, dizalo nije u funkciji. Ne, radimo dizalo još, prebrzo smo se obsjedili. Da. Dizalo nije. Do dućana imamo zipline. To nisam ja znao, to je projekat u jebote pomfrit. Pa na koliko ste stali sa ovim Pa na 200 jebote. 150. Nugatov BMW do 200 kako lagano. A naš A pomfrit... nije dobar. Naš pomfrit do 200 kako izgorio. Izgorio. Paša reta, evo reklama, ovo vrijedi. Ovo nam je naš dobri, zdravi prijatelj Basi donio. Tako je. Veliki pozdrav za Basija. Ha, kako od koga? Zajebao. Sad idemo malo u divljinu. Evo ga, tu je lav, on čuva cijeli posjed. Boli njoj kurac. Ajmo daj. Inače tu se zimi kupamo, sad ne jer je vruće, ali uglavnom tu ribe plivaju. Ovo inače radi. Inače, a sad pošto je vruće ne radi. Teleportation device. Di je, a pazi sluga, di je ključ? Ja ne znam. Minja. Ja nisam sluga. Ja mislim da... Ajde, trči. Pa ne znam gdje je ključ, koji je ključ? Od ulaznih vrata. Dobro. By the way, dobra informacija. Ajde, dok sluga donese druge ključeve, mi idemo tu, pazi. Da ovo. Achtung. To kad je klizalo. Atencion. Kad je slippery, gledaj ovo, vidi. Ovo, dud i orah u jednom. Sve kvaliteta ljudi, pa zato i košta 2 milijuna eura. Evo gazda drugi. Gdje si Ker, šta ti je Ker, šta se bojiš kad nisi kriv Ker? Ajde Ker, idemo. Ne! Dođi, kad? Idemo. Gledaj Znači, taj ovo rep, je- kako ovo je- mu guzicu zabacuje, ne? Ovo je izlaz u slučaju nužde, ako nas počnu ganjati organi Vlasti. vlasti. Evo. Porazna i takva stvar. Porez, da, kad Trovo počne isplaćivati, ide sve u kurac. A ti budeš mene potrgao moje šlapice. To nisu tvoje šlapice, to su Da. moje šlapice. Pa ti si kupio. Izvolite, Pablo. gazda. Hvala lijepa. Poslije vas. Na gazdu. Ovdje je gostionska soba, ovdje se igra sve u 16. Pazi, ping pong,
Zna se ko je king, još uvijek. Jučer se desio jedan spike. Ali to ćemo objasniti u nekom sljedećem videu. Uglavnom tu igramo neke zebancije karte. Ne! Ej, nemoj ga, dobar je, nemoj ga ubiti, nemoj, molim te. Ne. To? Tu imamo privatnu vinariju. Da, dođi tu. Ko je ostavio ovo tu? Ne znam. Ne! Znači, ko je ostavio ovo tu? Samo... Mislim, šta da radim? Kakav je ovo? Neposlušnost. Neposlušnost. Pazi sad ovo. Imamo neki viski. Viski ovo je za sirotinju, mi imamo malo bolje viski. Vina, to ne smijemo dirati jer rekao je doktor. A ako se malo izmiješa da onda nije to više, nema ovog... Doktorica. Da. Kobaja ide van. Pa i sad ovo, evo. Kad ti serviram jednu. Hoćeš kinesku ili A balkansku? ja kamerom vraćam. Ti kamerom ako možeš raditi. Može? Može. A zna se ko je gazda, poen, game, set, match. Reši i reši. Sluga, molim te, loptica. Ja nisam slušala. Donesi. Jeben Slabo ti. me plaćaš. Jeben ti sluge, vidi kad ja moram skupljati. Ne, Pavlo mora skupljati. Jaki si mi autoritet, znaš. Alo, mali. Evo ga, to je to, uvijek se zna se ko je kan prasa. Ovo zaključamo ili? Da, nismo pokazali Maseratija, Ferrarija i ove To je pile. u podrumu. Da, to je u podrumu, tu dole Nemamo ispod. ključ još. I to se radi. Koliko traje video da vidimo, će biti za reklame? 17 minuta. Lebac. Drži. Ne! Dobar, sjedi. Ne! Evo, sad je gotovo. Ali uglavnom da se oprostimo ovom divnom kadru. Ne volite, nemoj zabaviti. Makni ga od mene! Daj snimaj. Makni ga od mene! Odresiraj. Ne. Šta kamerman, ne drži kad Inače, tu je plan da bude nogometno igralište, malo. Prije. Zbog ovo hoću povišicu, ovo je bio atentat. Razmislit ćemo o tome, ali ne nadaj se puno. Eto, to je to. Uživajte u danu. I to je to. Trovo sponzorirao. Z. Z.